Kasurok National Highway 6 kabiak lembaga East Jantir District menlek cekipat ke bentar joka than sitai lam ingi lembaga silsyar bat koi di Kishnong nadu menyen kambir kapor Prabuji kabalai peteng hadu menta kapor menmir Prabuji kemumut arp saw konta lethu badiki hajar-hajar liki kali kelas sakot akatai Kasurok pakadawi kade kejing seni palat jong kene Kasurok kabah menyen kambir kadon art liki kali ki bentar ke badan hajan rata syira Rai kena kejeng sakot kali kala petang palat dia ke arpo 40 kilometer hakaliang jong ka Meklia berkumjuru hakaliang jong ke Jelak Asam. Letu bagi brio ke bayak nang dikejakai ke Syabam kat tangkar bayo taman kadang ke kepo. Negidon ruki ambulans ke belah sakot dia kata kejakai ke bekit di kinokpang bandit Syasumar ke hospital rai ke haban samilang hapo surok. Kat kum kejeng yakan jong abat u Dr. Moses Karbithai u bulang nohikai jong ke Assam University Silchar u bulai tengku yakan dikejeng sakot kali kena kejaka ba ulah ring ru yakan ke video Ulia tu bola dah kejeng lagi kali kalau kendiak nanti haduk mentah kejeng sakot kali kadang yai peteng. Jadi kita ke condition jong ke Surok National Highway 6 ke Peninsular ya ke East Jantia pat ke Assam. Baik hangni kini ke truk ke Bahek mabas niu pra ke Surok ke Haban. Dia ban simton ning nang tena kendong kat ba kini ke truk ke Bawan ban pelan. Kala accident no bat kunta na do menit ini ki kali paro kipas truk ikalirit ila sakut na do menin kuma Prabuji mentah kan ila dei kharwai buje mustam palaj kini ki pas ki truk kismo ikalirit kibara sakut ado menin tika ambulans kabadan nongpang nado menit ka sakut hangkai tamna ban laj Bukan ki nong East Jantia ki Phalik Sumar ki bri jong ki sha than Silchar nomor bagi bon ki hospital nju I nado ki than laramba clearian menkre surumbar o ilik Sumar spo Silchar re ki surok kelas akut nado menen makijing sniu pala ke jong ka na ta kadau nak so ban lei e pe ki thi ki lan trok kali bersakut na satu stray ang up lano ban lak kini surok haduk menta midan jikar men eroam